Nagfile og petisyon sa Korte Suprema ang grupo sa mga abogado sa Mindanao nga gipanguluhan ni Atty. Israelito Torion, Atty. Martin Delgra, Atty. James Reserva ug Atty. Olga Reserva. Gisangat ang petition for certiorari prohibition with prayer for preliminary injunction sa Korte Suprema aron questionon ang proseso sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. To borrow the words of Justice Corona, blitzkrieg fashion, the filing of the fourth impeachment complaint, and in just 3 hours, more or less, 215 congressmen allegedly read and verified the thick impeachment complaint that was the fourth one that was already filed. Which brings me to another ground therefore. No? Why do we say that this is constitutionally deficient, defective? Why? Because Article 11, Section 3 mandates, in relation with the House Rules of Procedure on Impeachment, that the said complaint should have been referred in the order of business within 10 days and referred to the proper House committee. And in this case, Committee of Justice within 3 session days, they never did that. Why they did not do it? They did not do it in order that Francisco versus House of Representatives would not operate. Gihangyo sa grupo sa mga abogado ug mga konsehal sa Davao nga mopagawas og PRO ang Supreme Court sa impeachment complaint ug dili tugutan ang Senado nga himuon ang impeachment trial batok ang Vice President Duterte. Gibarugan sa grupo nga depektibo ang gisumiti nga articles of impeachment batok sa Vice Presidente tungod wala masunod ang constitutional requirement alang sa mga pagberipika ug saktong pagsugod sa impeachment proceedings. Kagahapon, nagfile sab og petition for certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order and writ of preliminary injunction si Vice President Sara Duterte. Ang petisyon gipasaka sa Vice Presidente aron babagan ang ikaupat nga impeachment complaint nga gifile sa Kongreso. Girepresentahan sa mga abogado sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Office si VP Duterte. Ug si kanhi President Rodrigo Duterte ang giingong usa sa mga counsel ni Vice President Sara Duterte.